bitabyoroha kutwumvisha. So reka twizamukire muri espace geopolitique. Yego. Twongere turebe uko bimeze nyine muri espace. Ndabona hirya no hino hari kugenda haba intambara ndetse n'izishobora kuzuka, intambara ihuza Azerbaijan na Armenia burya nayo igomba kuba. Yego. None bana n'izi ntambara za FARDC na M23. Urabona Korea zombi zishobora kurwana. Urabona donc Iran intambara nyinshi. Yego. None hari abantu bavuga ko izi ntambara ubwo tuzibonamo Amerika ngo baba ishoye mu ntambara. Hari n'abandi baza kutubwira ati na Amerika iri gushora abantu mu ntambara kuko n'ubundi intambara nizo zayubatse niho ane profitira. Yego. Ese abo bantu ninde uvugisha kuri murabo? Nukuvuga ubyitegereje byo muri angle ziriho intambara ziriho kuri iki gihe zitandukanye n'izari ziriho mu mishi ishize. Wenda tuvuge urebye nka nk'iriya ntambara ya Iran, Amerika ubwo invadingaga Iran nako Iraq. Urumva na Amerika yari yimanukiye y'Irwana. Ariko ubu ngubu turabona Ukraine, turabona Umurusiya niwe watangije urugamba. Turabona Hamas niyo yatangije urugamba. Turabona ariko aho ngaho biragenda nanone bikora ku karere bitewe n'akarere. Kuko wenda turebye nko muri EAC twabonye M23 ari yitangiza urugamba. Bitandukanye na hariya twari tuvuze Ukraine ni Uburusiya bwatangije, hariya muri Israel ni Hamas yatangije. Urumva no kuvuga ngo aho hantu ho ubwayo ni babandi babariye bandi barwanya Amerika. Nibo bayinjije mu rugamba. Ariko nituza hano muri East Africa ko M23 nimba iri based kuri Amerika, aho twavuga ko ari Amerika yari itangije urugamba. Ku ruhande ndiho ni ukuvuga uruhande rwa politike iri hanze ya Afrika, abarwanya Amerika nibo batangije urugamba niho mperereye. Ni mbega n'uvuga ngo Iran yashoye Amerika mu ntambara. Yego. Kuko Hamas ni Iran ngira ngo urabizi. Hanyuma hano muri Congo Biden yashoye TSHISEKEDI mu ntambara. None se ubwo rero buri muntu abafite ukuri ashaka kuguhameza. Bitewe n'ahantu ari kukwereka. Ko nyine nitureba muri hariya muri Ukraine turasanga Putin yahise ajya mu bintu by'intambara. Nubwo umunyamerika n'ubundi abagutegereje mu ntambara kuko nyine niho twabonye n'ubundi abafite imbaraga. Iyo uje muramuryohereza. Ariko niho hariya handi ho Amerika bayishoyemo, ariko hano Amerika niyo yakomanze kwa TSHISEKEDI kugira ngo irebe ibivayo. Noneho ugiye kunyereka aho Amerika bayishoye mu ntambara. Yego. Aho hantu izatsindwa cyangwa izatsinda unyeretse muri Hamas na Israel. Yego. Ho izatsinda cyangwa izatsindwa? Ikigaragara uwari wayishoyemo yahise asanga bishyushye. Yakozemo akaboko karashya. Ariyo mpamvu ngubu nyine Hamas urabona ibyo yakorewe, yaciwe intege ku buryo bugaragara, abayobozi baricwa bayo. Yewe na aliye wayo ntari kwigaragaza basingwa bayatanga backup. Buretse kuba iki bica nyine abo bakuru bayo, kandi ukugenda wica bakuru bari bakuriye ikintu nacyo kigenda gicika intege. None rero nimba Hamas donc Iran yarashoye Biden mu ntambara hariya. Yego. Bikaba bigaragara ko Iran itazatsinda Amerika. Tujye kuri Putin. Yego. Putin nawe yashoye Biden mu ntambara nkurikije kubishushanyije. Yego. Uwazatsinda Biden? Hariya Biden aragaragaza ko azamutsinda kuko urareba nk'intambara itangira Putin yari yihaye igihe gito gishoboka. Kandi koko ubonye n'umuvuduko urugamba rwagendanaga, yigarura uduce buri kanya yagenda yiyomekaho, ari ibintu byihuta. Ariko aho bigeze urumva ntabwo tucyumva ahantu Putin yafashe. Ahubwo tushobora kumva ko yatakaje akantu gato cyangwa akaba yakora ibitero ariko bitafata ahantu. Mu gihe mbereho yari ugufata ahantu. Ni ukuvuga nawe uko yari yiteguye intambara izarwanwa siko yayibonye, kuko Ukraine yahise ibona abaterankunga, NATO yose iraza itanga ibikoresho n'iki na n'ubu bagitanga. Urumva yahise ihinduka. Noneho imaze kumuhindukiraho ni ukurwana na hantu yari yarafashe.
kugira ngo arebe ko yabasha kwagumana. None nyine azatsinda cyane azatsinda nicyo ngiye nkubaza. Intego ye yo gukuraho ubutegetsi KIVU iragoye. Ubwo tubonye ahantu habiri bashuye Biden batari kumushobora. Yego. Okay, tujya aho ngaho muri Kongo. Muri Kongo. Noneho urambwiye ngo ni Biden washoye intambara. Yego. None azayitsinda cyane azayitsinda. Biden hano kubera yahise ahuriramo na puissance. Zari ziri kwigumura hari handi agahuriraho n'uwo mu Rusiya akabona urareba uruhande rwe rushobora kuzemera kuba rwajya mu biganiro ahubwo. Noneho ya M23 ikatsindwa ko M23 yo akenshi itsinzwe tuyibona nta gutsindwa ku buryo bwa meza. Barayikubita ikagenda nyine. Ko ishingiye ku ntambara biraho barakubita ikagenda nta kindi. None tugarutse kuri ba bantu bashora Biden mu ntambara ntibamutsinde. Yego. Kuki batabakoze mekanizme ngo banze biga ubushobozi bwa Biden bakore risk analysis? Urumva ikintu kimwe nta think tank bagira. Twavuga ko ari nkaho ari ntazo kuko ikintu cya mbere ntago babasha gushyira hamwe. Ubundi ikintu Amerika yaba yabarushije urareba ibifite ikintu cyitwa NATO. Ibifite aba allies izi ko uwo muntu ayimazeho imyaka n'imyaka. Nyine n'abantu bari solidarite bari kumwe kandi hari umugani wo mu Kinyarwanda abishyize hamwe Imana irabasanga. Kandi kuba wavuna inkone eshatu icyarimwe biragorana impaka kamwe kamwe. Mu gihe aba bandi bo araza ku giti cye. Nk'ubwo Irani yaba yakoranaga n'uyu mu Rusiya bakabanza bakakora koko ikintu gikomeye nimba ari Hamas bakayikomeza koko. Kuko reba Hamas ibintu yari ikoze mu masaha 3 yaba ari ibitero koko yabasha gukora umunsi umwe 2 3 4. Aho ngaho twari kubona koko ifite ingufu. Ariko urajura kubise baragusiribanze nta mbaraga. Nukuvuga bo ntago bashira hamwe nkuko Amerika yo nabandi ifatanyije nayo baba bashyize hamwe. Nicyo kituma badatsinda. Waravuze ko abishize hamwe Imana irabasanga. Byabaye hehe ryari? Abishize hamwe mu rugero rwaho abantu biza hamwe Imana ikaza donc bakayibona bagatarama. Uruko ngiye burya ntago ndi ibintu by'ibikani by'icuka bitajya bifunctiona. Biraho. Imambwira abantu Imana igeze isanga ahantu. Nukuvuga ngo ubundi ikabaganiriza umbwire n'uburyo byabaye ryari byo. Nukuvuga ngo umugani ubundi icyo ukora ugana kariho. Ni nko gushaka gufata uburyo bwo kugenekereza. Ntago tuvuze ngo mukishyira hamwe ngo Imana ko kwirahitiza ibaho ngo muyibone ngo Imana ngo ni ingabo cyangwa ni ingore muyibone physically. Aho nga icyo biba bishatse kuvuga iyo mwishyize hamwe intego mufite igerwaho. Noneho kandi iyo mugeze ku ntego ngiye icyo gihe mbifata ko ari nk'Imana yabasanze koko. Nimba tuvuze ati Koffi dushyire hamwe tubake business runaka koko ya business tukabonira raninze irakoze tubyara inyungu ibyare n'inyungu n'abandi beje. Icyo gihe mbifata ko ari nk'Imana nyine. Ahubwo tujye tuvuga ngo abishize hamwe bagera ku ntego. Aho byarushaho gusobanuka wenda udashaka ko naho kubasanga ntaho biraba. Ahantu Imana irasanga. Y'intego yagezweho. Abari nko muri yo abisize hamwe bagera ku ntego. Nicyo kwa Putin barubura. None Putin ku kimbere yuko atangiza intambara atabanza kwa ko hari abantu afite nawe ngo bishyire hamwe. Nyine ngiye ndimo ndibaza kuki atabikora. Urareba Putin uko afite amafaranga yo guta mu ntambara y'ubusana. Urareba Putin uko abateye. Abari babagabo bafite ijambo baricakiye barimize kuko ndakeka democracy ugiye kwireba democracy nyine uko bisobanurwa no muri West ukareba no mu Burusiya icyo kintu numva nta kibayo kabisa. Ko Putin nawe amaze igihe kirekire aramutswe iriya ntebe. Ari ahantu hari demokarasi yisanzuye abaturage bafite ijambo rigaragara ntago yakabaye amaze kuri kiragiye kuri iyo ntebe. Ubwo rero bivuze ko think tank ye ni ntoya na agatsiko gato kagomba kwemera ibyo atekereza. Abamucalenginga ni bake. Akaba ariyo mpamvu we uko akibyumva urabizi umuntu ashobora gufata umwanzuro uhubutse kubera iki nta zindi parametre yabonye. Rero we imyanzuro ye nta parametre nyinshi aba yeretswe ahubwo ni ndiyo bwana bamwereka ko ibintu bishoboka. Yego. Muri Kongo urukiko rukuru rw'ikirenga ndetse na Seni bemeje ko TSHISEKEDI yatsinze amatora bidasubirwaho
ndetse n'amahanga agiye atandukanye harimo n'ibihugu bikomeye ku isi byaravuze ati Tshisekedi felicitation. Ariko iyo ugarutse ku rwego rw'akarere hari abantu donc bakurikira politike ya Kongo, bakurikira bino bintu Kongo birimo na M23 bakavuga bati haracyari opportunity zo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Ndetse bakavuga bati hari n'umutwe baha amahirwe yo kwakuraho leta ya Kongo. Ese abo bantu muravuga rumwe aribeshya bimeze bite? Kuri ubu biragoye ko bakuraho Tshisekedi kuko mu buryo bw'umutekano nimba yarabashije kwiyamamaza byonyine amatora akaba kiyamamaza kuko mu kwiyamamaza yagiye agera mu bice bitandukanye by'igihugu, yewe ni Goma yarahaje, Bukavu yarahagiye, urumva byanga binoga mu buryo bwa security nawe hari uburyo yiyubatsemo kuko ndumva atari impuwe za M23 n'ubundi kumubona yiyamamaza bikaba successful. Ndumva ku bwabo bakabaye byarapfuye nyine amatora ntabe. Icyambere kuba yaratsinze amatora nyine yarabaye bagatora niki. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko ahari. Arahari. Wowe noneho kuba wapanga nyine kumukura ku butegetsi nyuma hari umutwe wapanga kumukura ku butegetsi nyuma ni taska ikomeye kuruta uko yari kubikora mu gihe cy'amatora. Iyo ari bishoboka biba byarabaye mu gihe cy'amatora. None ntibyanashobotse. Ubu ngubu ibyo bihugu byamuhaye felicitation. Urumva noneho yongeye arushaho kugira ijambo noneho rikomeye ko niwe uri kuramutswa igihugu noneho byemewe. Wamunaniwe yarari mu kajagari n'icyaho byashobokaga. Uramushobora se noneho ameze neza. Kandi noneho ikikwereka ko biragorana Sadeko Redi yagezeyo. Ariko kiriya gihe cy'amatora ntago yari yakaje nkuko turi kubibona ubu. Aho nababwira ko rwose bigoye ko uwo mutwe wagera ku ntego zabo. Urakeka ko uwo mutwe uhabwa amahirwe yo kuraho Tshisekedi waba uri gutegura izihe mekanizme? Nimba bari kubivuga bafite gahunda, bafite draft. Urakeka iyo draft yaba yanditseho iyo mirongo? Nukuvuga ngo ubundi draft uko yabimeze byanga binoga harimo kuba Tshisekedi yabura ubuzima, iyo plan ishobora kubiriho. Wenda ukaba wakumva Tshisekedi nyine arishwe, yarasirwa muri presidence, yarasirwa he, iyo ni plan ishoboka. Iya kabiri wenda nukuvuga ngo nabo bategereza nimba hari igitutu cy'amahanga kandi yamaze kumuperezida ntibishoboka. Icyambere ni ukuba Tshisekedi yatakaza ubuzima. Niyo choice ishoboka, nta yindi mbona kabisa. Kuko ibiganiro Tshisekedi nta kwemerera ibiganiro. Wenda ngo murumvikanye none se yakwemerera ko umukura ko biganiro. Ubundi Tshisekedi agiye kuganiza M23 yaganira nande? Yavuze ko ataganira nayo. Ahubwo dusapoze agiye kuganira M23 ninde yaganira nawe? Yareba aho ikura intwaro kuko twabonye ko ntigira uruganda rw'intwaro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ntigira aho ikura intwaro niho we yareba akaganira nawe. Nimba ari Biden uyaruma araganira na Biden nta wundi. Ese Biden avuga ikinyarwanda? Ariko ni utanga ibikoresho. Ikibazo ari cy'abarwanda phone Biden ari ikinyarwanda avuga. Uyu cyitegereje neza nubwo ariko biba bivugwa ariko ntabwo ari cyo kibazo gihari nyirizina. Kuko aho ngaho ntabwo ntekereza ko abarwanda phone bose bafatwa nabi na leta ya Kinshasa kuko hari abagiye baba mu buyobozi bwayo ko hari nk'igihe twumva wenda ngo nk'umusirikare runaka iyo mu yasanga M23 wakumva ukumva n'ubundi avuga ikinyarwanda, bivuze ko hari abari mu buyobozi n'ubundi bwa FARDC bavuga ikinyarwanda. Rero icyo gihe uvuze ngo ni ikibazo cy'abarwanda phone ntabwo twakemeranye 100% tu. Nitwa muganga Ndori, mvura indwara za kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo, ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze
mwisanga turabavura. Nyine ngewe ikintu nakubazaga mu bantu bavuga ikinyarwanda yego bo bifitiye za ruvandikasi Tshisekedi agiye kuganira na M23 ninde yahamagara? biragoye kuba wamubona ko ari ibishoboka icyo gihe n'ubundi rega Tshisekedi yaba yaraganiye iyo haba hari umuntu nyine baganira koko akaba ari shuwari koko ikibazo cyayo cyakemuka baba baraganiye ariko ntawabona ntawabona muri make. None ngereka dusapoze Bisimo yego sibyo ko ari yaganira nawe kuko niwe nkunze kubona asaba ibiganiro nk'umuvugizi niki. None bagiye kuganira Bisimo yasaba iki? Ugendeye nko ku byo M23 kuba umuntu ayitegereza uko ngiye mba nyitegereza nkayibona ashobora guhita asaba toke twebwe duhe kiriya gice cya Eastern Congo twigenge. Niko gutyo mbona M23 ngiye ntekereza ko ari byo yasaba. None se Bisimo bambwiye ati ngaho Nord Kivu yigenge yayiyobora? We ntibishoboka. Hajyaho nde? Hajyaho babirwaniye. Nteze kandi ese siwe bubuye intwaro Bisimo niwe president wa M23 hari tuzi ko iyo umutwe ufashe ubutegetsi uyoboye ni tujya en place byahinduka byanga binoga ko dushobora kugushyira hariya nyine nk'uyoboye umutwe ariko urebye ahubwo ashobora no kubitakarizamo ubuzima. Doko ngewe Bisimo nibaza niba Nord Kivu yigenze yayiyobora ariyo waba president kuko ubundi by default umuntu uyoboye umutwe niwe tuba uyobora yifasha ubutegetsi ariko hari yaho nibaza nimba byakunda biragoye kugeza ubu sinabona umuntu wansubiza icyo kibazo mbwiye ngo yego ntabwo nahita mfata ibyo ariko mbwiye ngo hoya mpita nibaza ibintu byinshi biragoye kuko urebye nyine uburyo ikira kibazo cyagiye kibaho. None leta ya Kongo ubwo busabe bwa Bisimo wo kwibona icyo yasaba kuko ndi Bisimo aravuze ati niba temera ibyo tugira tuzomoraho kivuzo yego yarabyivugiye ntabwo ari nibanga ese azomoyeho yego ni iki yakora kubyo leta ya Kongo itamutera? Biragoye. Icyambere Kongo ntiyemera ko zava kuko ibyo bintu biri mu bintu faca rwanya cyane. Oya ngiye umuntu anyibwire ngo azazomoraho bivuze ngo afite draft afite mechanism ahubwo ndavuga ni se bikunze nyereka none uburyo fade sitageraho hantu ubwo uzi icyo giye kugira bikunde se ni ya parameter twavugaga ngo icyo gihe Tshisekedi yaba atakiri muzima atakiri muzima ibyo bice wabifata ukabijyana ukanabigumana ariko igihe akiri muzima kandi noneho n'uburyo wabibonyemo kuko icyo gihe yaba bimuhaye mu buryo bw'ibiganiro cyangwa mu buryo oya Bisimo yanyibwiye ko we yabyomekaho nyine Tshisekedi natumva ibyo asaba azomoraho Kivu zombi kuri Kongo yego ariko ntago yanyeretse uburyo fade itazongera kumutera. Oya ntibishoboka ko nyine ni mpaka igihe Tshisekedi akiri hariya agifite imyumvire yuko abitekereza ibintu ubu yahafata none se kuki atahafasha ubundi ni impuhwe se z'uko yagiriye Tshisekedi kutahafata? Oya we ashobora kuba ashaka kugira ngo abanze abwiye Tshisekedi we yaravuze ati byaba hari ibintu Tshisekedi yanze naguma kwanga kandi n'umva ni impuhwe kutomera ni impuhwe ari kugira ni impuhwe naguma kwanga kugira ibiganiro nzahita no muri Kivu zombi yego niko yanyibwiye. Noneho reka turebe kuva bivuze ko nabanje no kumva ko amatora nataba birahita biborohereza mu bice nyine bari barimo. Ese kuva bivuze hari icyo yakoze kigaragaza ko bya bice koko yahita bifata? Ariko ibyo byose ntabwo umuntu yambwira ibintu arimo arakina. Hari igihe bari gutera ikibuye mu gihuru kugira turebe ikivamo. Okay. Icyo nabifata. Ubwo ni amayobera. Ni amayobera biragoye. Hafashe n'ubundi yaterwa kuko biragoye rwose. None Biden intambara yo muri Kongo iramunaniye. Ikigaragara iramunaniye
arasabwa kureba kuko izindi ubundi izino ntambara ubona muri Afrika umuntu ubushinzwe kuzifinansa n'umuntu yitwa Macron ko Biden burya azi ibintu bya doko diplomasi yamunaniye iki byose byamunaniye abana nk'ibi bintu bya Autis nuko impamvu Biden yari ubijemo direct nuko Netanyahu ubundi ushinzwe iriya Middle East ariko Netanyahu urebye ukuntu communauté arabe irimo irigumura igira gute ibintu bisa nk'ibiri kumurenga capacité hakeneye ba boss bakuru bimanukira noneho Biden amaze kubona ko Macron burya Tshisekedi yaramunaniye Macron ntabwo arazi ko ashobora kuza muri Kongo mu president wa Afurika akamutuka yahise abona ko ibintu byarenze inkombe ntiyongeye yahise ava mu bya Kongo niyo mpamvu rero ba Biden nabo baza none bakahita bavuga ati muhagarike mukuru abasirikare mugire gutya umva Biden ayisaza ko Macron arasaba gahenge kakaboneka no Macron byamunaniye iyo bimaze kubana n'umuntu ushinzwe iyo region Biden nibwo ahita azana mekanizme ziwe ubwo rero nabwo bigaragara ko none Biden yashizeho mekanizme aho hantu iyo Putin ari kuyenteresa nawe ahita yongera izindi Tshisekedi rero impamvu atemera ibiganiro nuko Putin nawe arimo arongera mekanizme na shini kazongera nibwo bahita babwira muya ati yaravuge ko ibiganiro bidashoboka rero Biden arimo aragwa mu mazi muri kano karere aho birakomeye rwose none ngiye ndifuza intambara none yo kuhamukura neza kuko hari ukuntu wigeze kubisobanura ati uragaragaza ko nta mbaraga ufite gato baragukubita bakurangize none Biden ngiye nemeza ko Tshisekedi namara kurahira azahita amuha draft y'ibyo yifuza finally habemo guhitamo ahubwo ati hitamo kuntera cyangwa hitemo twumvikana ukoresheje analyse Biden ariko ashobora kumvikana ushobora kubireba ukabona yakumvikana so rero ahangaha hashobora kuzaka icyo bita umuriro reka twikomereze yego North Korea na South Korea ni intambara zishobora kuvuka zikaba zakongeza intambara y'isi ubwo ni kimwe n'intambara yahuza Israel na Iran yego ni kimwe n'intambara yahuza Uburusiya na Ukraine uriya nayo ishobora kuba y'isi Putin neighborhood uze zibaye seriye ni kimwe na Taiwan na nuko ni zantuza ziri seriye ni meme na Taiwan na China nayo yabi y'isi bitewe n'ama neighborhood none yego iriya ntambara ya North Korea na South Korea nindi provoked ni Biden cyangwa ni neighborhood za North Korea iyo byitegereje ubona ari neighborhood kuko impamvu ari neighborhood za North Korea za North Korea kuko ziragira ngo hafunguke za kano nyinshi Amerika ibonaho inyanyagirira henshi itaza kubiri focus ahantu hamwe ubundi Amerika icyo bakeneye nayo ni ukugira ngo igire noneho ahantu henshi biri active cyarimo at the same time apana kubiri aha ikabanza igakemura ikibazo igahita igaruka ikagikemura ubu noneho kano zifunguka ari nyinshi nayo zambaraga zinyanyagire mu kimbo cyaho kuzohereza icyarimwe ko urareba abariye ba North Korea China abantu babyumve China no mwari ukomeye cyane buri abantu North Korea ko ni nawo wabafashije ubwo Amerika yari itabaye Korea y'Amajyepfo yari itsinzwe y'Amajyaruguru ariko umushinwa aratabara kubera iki barahana urubibi kandi icyo gihe wafashe Korea y'Amajyaruguru urumva umushinwa nawe abafite ibibazo abavuga ati bari mu marembo rero ni ukuvuga ngo ibihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa iriya ntekereza ko aribo bateye akanyabugabo Korea y'Amajyaruguru kugira ngo ibe yatangiza iya tension aho ngaho base nk'abakanguka ko hari hamazwe n'iminsi yavuga ko Amerika ishobora gukora drill ya gisirikare hamwe na South Korea akaba ari mu buryo bwo kuba responding ababereke ko nabo bari tayari batari kujegajega ntabwo bafite yego North Korea irashaka gushora Amerika mu ntambara ese abantu bose umbwira bashora Amerika mu ntambara ko amaze kunga ko nta bumwe bafitanye yego
ubwo uwo muntu ushobora Amerika mu ntambara yaba afite ubwenge kandi azi ko Amerika itirwanira yonyine we ari bwirwanirire. Ahantu ni kakantu nakubwiye bigiye bitewe na place na location y'ahantu tension iri. Nukuvuga ngo hariya ho noneho urumva ni border China na Russia uwo biri kumwe cyane uko Uburusiya n'Ubushinwa byatabara Korea y'Amajyaruguru siko byatabara hariya muri Gaza. Kuko urareba harimo distance ubigereranyije siko batabara hani wacu muri Kongo. Ariko hariya bo baritaye hari umubano, hari relation, hari border, hari ukuvuga ngo ugeze kuri uyu nanjye byaba byoroshye kuba wangeraho. Niho numva bitandukanye. Wenda urumva we iyo birebye aravuga toke uko banshyigikira nuko wenda babikoze mu gihe cyahise n'ubu birashoboka. Niyo mpamvu numva Korea ya ruguru nyine igomeza kubana yifita ku kanyabugabo yo kuba yashaka gukurura Amerika. Korea ya ruguru yafite finance ya ishora mu ntambara n'abanyaburayi na Amerika. Iyo bigiye aho rero iyo byitegereje ibi bihugu biba bifite ari Putin na North Korea nindukize. Ni Putin. None ko Putin atabasha gufinansa Ukraine ubwo North Korea ni uzabasha gufinansa. Oya nukuvuga urareba izi ntambara n'ubundi bazirwana abizi ko atarayitsinda nyine uko yahita ihanuka. Gusa abazi ko nyine ni ikintu kitarahita gifata undi muvuduko. Gusa nanjye reka ngo version yanjye kuri ibyo bintu. Izi ntambara zose ubona na Amerika izitegura. Gute? Nukuvuga ngo kimwe mu bintu Amerika ishaka burya Amerika nifite draft ya Renouveau de Mondial. Noneho rero Amerika impamvu ubona bano batakora ubumwe ntago ruko bataba bishaka. Bano ba Putin na China ntago ruko batashaka gukora ubumwe ahubwo Amerika yapuranga mechanism z'uko bidakunda. Kuko ibe yarakoze na draft. Yego. Noneho imaking ashobora ko Putin ajya mu ntambara wenyine. China nimba imufasha barakora za ntuza za siranchese zo kuntu China yareka Putin. Yego. None Iran nayo niba ishora mu ntambara bakore ku buryo Putin atazana Wegener. Nk'ubu Putin afite Wegener ku cyatazishyira Hamas. Hari ikibazo cya finance. Yego. Kubera sanction n'ibiki byose. Donc bashaka uburyo buri muntu bamuhuza mu biki. Bakamagana ikintu bita ubumwe bwabo bantu. Buri muntu mutatanya mu bye byinshi cyane. Uranakora shiranchese zo kuna kubanza. Kugira ngo aribo bayiprovotse ariko nyamara ari ibintu yari yarateguye ibi. Uvuga ngo nimba uteguye intambara Israel na Hamas. Wikora ikosa ngo Netanya bari wibanza. No kora shiranchese Hamas yibanze no muze muri gihiri mugiye gutabara bene wanyu. Noneho umuntu mene intwaro muri Hamas we muhite muvuga ko uwo muntu ari threat. Bitemeye gufasha umuntu wateye sovereignty y'ikindi gihugu. Noneho iza restriction kwa kujya muri intwaro bibaye ari ibintu bikomeye cyane bidashoboka. Noneho bira bisaso abonye kimarasa kuri South Korea. Ntago Blinken ejo nderutse muri South Korea. Blinken yagiye se abagiye gukora za siranchese. Ko nuguprovoka. Donc bakora amasiranchese bikarangira bamenye ibisaso. Ni ya gusku tujya twumva ati gusku kubita. Noneho buriya nuko nta mwanya bafite babiri abiri. Bashaka wajya kumva kuva baruze ngo South Korea yatewe ngo sovereignty ngo irapfuye ngo tujye muri solidarity na bimani ukabona bahita wabonye ko nayo yasubizanyije imbaraga nyinshi cyane ukabona bese bahirunda. Rero North Korea bitewe n'intwari iri guha Putin barashaka ko nayo none hiva kuri Putin ikajya mu byayo gusa ikabira ifite na ibiyireba kuko bakene Putin we muri Ukraine uniquely wenyine nta kundi kuboko umuntu wese uri buza mwinteresaho abarita avuga ati wowe niki twaguteza akenshi usanga umuntu afite projet geopolitique ihari bagakora ku byo yataka mu rukahita wa oya ndabyumvishe cyane none Belarus yo babuze ikintu yataka kuko Belarus ntabwo ifite projet geopolitique iramutse yifite bahita bakora siranchese Chine nayo ngubu hari siranchese zo kujya gutera Taiwan kuya ive kuri Putin
kandi urabona ko byabaye nk'ibigabanya karindi no Chine rero ibyo bintu byose Biden abagenda azura ayo makorodoro yose Chine bitesha umutwe kuko abantu bahita babwira ati no simbi gufinance North Korea ntabwo ya finance namba iri mu Burayi ntabwo ni wowe ujyayo yaba ari amazi none bakahita baprofitiramo nuko nubwo Chine yaje gutera Taiwan ariko igiye gufinance n'ibindi bintu ubwo nayo irabyitwa ko iri mu ntambara urumva ntabwo arabona na wa mwanya wo guha Putin abana we barababaye none se siyo mpamvu Iran yanze kujya muri Hamas direct ubundi niko byagomba kuhita bigenda ariko Chine biguye mu mazi ku kintu bita kohereza finance ikintu kirakomeye cyane rero Biden zino ntambara niwe ziteza impamvu noneho ubona iyo mu karere yo yayanze kano karere nuko kari mutuye turi sensible cyane yego barimo barakavuga bati stock turi kubona hariya Tshisekedi ntabwo yakinira finance ngo ya Chine ntabwo yakinira ngo vegineering ibiki afite stock yonyine ashobora gutsa drone 3 cyangwa sokoye nyakayitanagura akarere kose ariko iyo biza kuba bikeneye finance ari cash gusa nabwo Biden yakwemera kugira ngo Chine nayize ikore korodoro aho ngaho ya finance amafaranga gumagabana ariko Tshisekedi ntabwo akeneye ibyo bintu byose yahita we aturitsa akarere kose wenyine niyo mpamvu umunyamerika avuga ati no nureba stock ya UPDF ni icyuka Museveni afite intwari imwe ngo nimba ari ngo Sukhoi 35 ni Sukhoi 35 yaziguze kera kugira ngo kange bankuru nziza bakikweteke ko nziza ari umuntu witurije ushaka kweka intwara akahita gutinya iki biri muri stock ariko ammunition ziri muri Congo ntago Museveni ashaka ubu biragaragara ko harimo improvement mu bikoresho cyane rero Amerika tugize Imana ikagotwa gatoya Tshisekedi yatashwanyuza akarere kose ese urabibona ko ashobora kugotwa iyo byitegereje niyo mpamvu nabo bahabuza abatasi Jean d'Amerika yavuze ngo dusabye agahenge Kongo kandi ngo ubutasi bwacu buzaguma ngo kubigenzwa ngo barahahura ntabwo bazahava kuko bafite ubwoba ko barangaye gato cyaba ibindi none se igihe Biden we yakemera kujya ku biganiro none na Tshisekedi ubwo byagenda gute n'ubundi Tshisekedi icyo wifuza ni iki nuko Biden atongera gutera Kongo donc Biden abwire Museveni ati Kongo niyo abakongomani yireke ibyo bibazo byahita birangira M23 tukongera kubona igiye UPDF ikahita iva muri Kongo yego Tshisekedi UPDF ivuye muri Kongo ari ikindi yababaza ntacyo ko yababonye umutekano wabugarutse hahandi yavugaga ahubwo se icyo nkita nibaza ko ari iriya mitwe 250 iyo bita bigenda gute nimba havuyemo umwe agasigara 240 iriya mitwe yo nta ruvandikasi yigira ni ukwicukurira ibuye gusa kandi Tshisekedi undi mu mitwe agomba guhanagura muri Kongo iriya 200 ntayikoreho ndobo bamuvuga ko undi namazina 200 ariko imitwe ntabwo ari 200 izo kamiliteri burya ntazihari ubusanga ari izina gusa imitwe ariko izina rihari noneho wabona operation bakajya gufata nk'ahantu muri mayimayi cyangwa umutwe uriya mutwe nita X cyangwa no bakabazana bakahita bakomeza n'irya zina ariko ubundi byari icyuka nk'ubu hari umutwe wigeze gushingwa bita ngo ni nimba ari CPC 64 wari ushinzwe gufunguza Vitali Kamere baramufunguye ariko umva izina racyari ko abantu baragiye ubu riri kuri revandikasiyo yayo ubu ngubu hagize revandikasiyo igaruka bahita bagura abarwanyi muri ya mitwe yindi y'icyukiro bakaba urumva kamilitere ni nke ariko amazina ye ni menshi rero iyo mitwe abo bantu Tshisekedi ngiye ntabwo nshaka nako kanya byahita birarobi hahita barangiza ntabwo nshaka ngiye abakuru nuvuga ngo nahanagura imitwe ifite revandikasiyo ariko utayifita mwiwe kuko ni reserve force wabonye nese wazarende yavutse gute nuko yahuje iyo mitwe iyo havutse umutwe ufite ruvandikasiyo ushaka kuprofita ya mitwe yindi y'icyuka kabwa ati mwebwe ndabaha ibisheke ndabahaye amandazi ndabaha ibikimuze akose buriya muri Kongo bayibaze badahari none muri Kongo imitwe ifite ruvandikasiyo yarenga ingahe yarenga 3 ntabwo nshinzwe kubara iyo mitwe cyane ko n'ubundi ngiye ntabwo nemera ko ari umuntu umutwe ugira ruvandikasiyo akenshi ahubwo ngize ko nta muntu wiyaruma nta muntu wikorera diplomasi
ngambwira ko nawe wihimbiye ibintu politike nta amuzi ufite nta robo ufite ntibishoboka vacances ziba zifite byo ntibishoboka. So rero revendication ubuzifite ni wandi ubaha intwaro n'abandi ubaha ideology. Yego. None izo revendication uwo bafite ntago zivugwa. Ko mubona ari ikintu cy'icyuka utazi cyo. Ntago zivugwa. Havugwa za zindi zinyeshyamba zikaguma zikavugwa ariko none iyo wemeye biganiro zimwe zinyeshyamba ntago arizo zijya en place. Ni za zindi zo zitavugwa nizo zikora ziza ku meza. Impamvu rero ibiganiro biba bidashoboka nuko za revendication zitavugwa ziba zidashoboka kuri ubwo butaka muriho. Yego. Ubundi oya revendication inyeshyamba ziba zivuga zo zirashoboka. Yego. Kuko bakuga ati twebwe twararenganye donc kuko ushobora kuvuga ati mwarenganye mureke turebe ibintu muvuga ko mwarenganye tubikemure nimba ari amashanyarazi dutera amapoto ibintu bikemuka nimba ari yo zo ziba zashoboka. Ariko umuperezida we yavuze ngo ibiganiro bishoboka uvuga bya bindi bitavugwa n'aba bantu baza intwara aho ngaho we noneho azi en place nyine bitutatari bitubona muri ibi bintu tubigane ntibyashoboka hano kuri ubu butaka. Akanga kwirwa tumwanya rero niho ikibazo gita kigora niho ibibazo bitabigwira mu maso. So reka rero twe gutindira abadukurikiye yego les élites politiques mwese twizere ko umeze neza session izo nakagaruka murakoze cyane. Nitwa muganga Ndori, mvura indwara za kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ngibyo, ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.